Talflava o se whapoponga o tala mai Ausetalia. Ua pasiele so le palemene Ausetalia se whainga fou o le atatongi ai le supa mō mātua e awe liwi wha mātua po parental leave. O te tongi o supa o le a whapopo atu le tongi o liwi wha mātua I lalo le whainga malo e Albanese. Wha mai wa toi wha fo iei le whaitau piriona o tupe I teo ngā tupe mo le litai au mātua. O la tau e anga waa o mātua e whananawa la tau pepe a matatu tau sanga fou lua wherus lima. O le atatongi le au whainga leo le supa I le whai ungo le tau sanga whare tupe ma le a o kometi lava na tu wina seva ngā tupe le supa account a le mātua ua mai a wha maoni ane e tatongi eila na supa. Ai mai le minister mtanga luenga Amanda Rishworth o le university I tu ai ngā suinga nei e wha mauti no ai le maua e mātua o le fsoswani wha mātua e ala I liwi e me se fo I le whaingo fio no whetu nai ma wha mautu le teimi e mālo loli tai ai. Wa matoi whailona fia fio le toa tele lau whaita avale le tele o vaenga o Ausetalia le basa nei o no sina wha mama venga I le tau le penisini wa iai le nei wa yaso. O le au mātutua po seniors fo I Ausetalia I se sifo, wanga wa a fo I mo se isi wha mama venga to e sea mai iai le isi wha sene mai le pau o iai nei I nisi o pau o se tasi o whesoswani le malo. Whai mai o le pamu o le United Stations le iai le pau wha popolea mo so se tasi iai le seniors card. O le tau o le penisini I Perth I le teminei ma whapea fo I le tele o vaenga o le atunu, Tala Fou tasi le lita mo le penisini I vatasi. O le maua isi whaita avale ua atoa le vaiaso I lalo le lua tala I le lita le tau o le penisini ma o se fiafianga le ua maua I fo I sia wha mama venga I le teminei ma I le tau ngata o le soifuanga o iei pea I le atunu. Ua whairo e leo New South Wales le so o le underworld government leo lo wheta ua ina lo lato whaanga ia o le whaata wina le cocaine sini I lalo le ingoa ta commission e ngāru lue ni tūranga ua whaatu langa le lei ma whainga tā ma e ave le wha mua mua I le whaatu ma wina o le lei loa e nisi ia o lato sapalaya dealers o loo I le a ai sini whamtaranga le mera usue. O le whamtaranga leo le sootanga po le network le nei, o lātou sa palaya le tusa marasidia le tasi tesi mare valu piriona o le tau o le cocaine I le a ai I sini rawa ia I le maasina o aperira le tausanga nei. O lātou puaina se li e ruasu tasi tausanga mai Guildford na maua I se kilo le cocaine, ma le isi se fururua kilo I se taavale se no fuanga la tane. O le tau o ia fuala au fasaina pe a whatawina e o le sidia ma le 2 miliona. O le soita tura e le le whamsinonga a lo wha o pere suenga I isi. E tō rūma mātiriu ina ua vea le tāwale na malanga nei I le Northern Beaches I le pōna pō whai mai na wheto ai masela au ma mūwai. O le tāwale le tuenga le Toyota Corolla wheto ai masela au I Burns Bridge Creek I Balgowla po le toe kwata le sefulu tasi le pōna pō. E le uwha maunia mai e le teminei na ua waa fia a wari puti o le awata awale o se adi I pe ruasu tolu sanga le matua malana pāsese se tama e ta I ruasu ruanu tu sanga. Pai mai leo na maari riu ere I o atu so swani whaavave ma lo wha wau le teminei suenga pe o le sawa se isi mafuanga. Tala muli, wali patira nai news I le solo o whaiasa suenga leo I le propa le awa le Canberra Raiders Josh Papali'i o na o se mata upu na ofia I le amatanga o le vasa nei. Whai mai le ripoti na wala wane leo le kalapo le Raiders I le vavea la songa fua o na uniari I se to olua wali potielo la wha leanga o ni mea I lea no fuanga ma mumusu e anga I ese. Ta ua le ripoti na wha maro se leo le ave se mai o papari I masa tasi ari mai lea no fuanga aina toe fo ena lawa se taimi murmuriane. O lo wha a wau la suenga I le mata upule nei ai lei ni mōrianga ua whaia iai. O tala nare radio Samoa mai Ausetalia mo le nei asa tofi, whairo I fo I a tai au, wha soi fo ia.